Pamirsa Pemkot Denpasar wawu medui 14 armada bus sekolah antuk ngayahin para sisya nyane. Wilangan sisya sane sampun keayahin wantah telung ngata ulung dase pat diri sisya. Kewentenan punika memargi sangkaning kantun kirang nyane armada antuk ngayahin ageng nyane kewentenan sisya ring kota Denpasar. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Denpasar Ekutut Sriawan Mausang wilangan armada ring Kota Denpasar wenten 14 bus miwah asiki armada cadangan. Wentenan punike wantah side ngayahin pitungatusan sisya rahinan nyani. Rawe mangkin sisya sanis sampun keayahin wenten telungatak ulung dasa patiri pulang pergi. Kuentenan inucap durung kawawahin santukan wenten panincapan pendaftar. Form sosialisasi kantos mangkin durung sami ngeranjing ke Desub dan Pasar. Sisya sanes sampun keayahin inucap rau saking siswa sekolah dasar SD miwa sekolah menengah pertama SMP. Saking telungatak ulung dasa 4 sisya inucap inggian SD sane keayahin wenten 106 diri saking siswa sekolah miwah siswa SMP wenten 500 pelakutus saking 14 sekolah. Wawidangan sani wau side keayahin ngangge 4 bus miwah 3 bus sedang terus 11 bus kecil asiki bus cadangan inggih punike ring Wawidangan Denpasar Timur sekadi Kelurahan Penatih, Desa Penatih Danginpuri, Desa Sumbertekelot, Desa Sumbertekaje miwah Kelurahan Kesiman. Selanturnyane ring Denpasar Utara Nyayubin Kelurahan Ubung, Desa Peguyangan Kaje miwah Desa Peguyangan Kangin. Raris ring Denpasar Barat inggih punike ring Kelurahan Padang Sambian. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.